E tū māro ana te Arawa I te rānei, ki te kimi rongoa mo ngā whānau Māori e noho whati tatana ki roto I ngā motera hi Rotorua. Ka mahi tahi te iwi ki ngā mātanga ki te whakarite tono, ka tukuna atu ki te kāwanatanga hei te paunga o tēnei marama. Ko te karanga nui a te Arawa, me mutu te tūkinotanga ki runga I ngā whānau Māori e noho marumaru ana ki ngā motera. The situation that we have called for it to stop. It cannot continue. I te tau 2020 te wā o te mate uru tā tuatahi e rua ngā motera ki Rotorua mo te hunga kore kāinga I nai nei e rima te kau. Ko te ōrau nui o ona kainoho he Māori. What we're offering is our own expertise to talk to their people, and I'm talking about them, the government, to be able to assist them, providing better services and more aligned services that meet our expectations of Te Arawa. Went from holiday to emergency housing. No te pūrongo Golden Mile I runga o TVNZ Sunday, ka rewa ake anō ki te pori o te ngutu, te hunga kore kāinga ki ngā motera nei, ko tā Te Arawa hia he mahitahi me ngā ratonga o tira anō te rōpū o Visions of a Helping Hand. They need help, they want clear direction too, they know where the gaps are, and that's why they're important to us to be able to give us the information, and really at an operational level. Their expertise is going to be really important going forward. Currently, no, there has been no discussions by motel owners who meet on a mana whenua basis. But look, we are keen to be able to meet, if they wish to meet, is to be able to find a way forward. And I hear the feedback is that they're really keen. E pū mau ana tā Monty Morrison, ko te whakarite tū tohu, hei tuku ki te kāwanatanga, te huarahi whakamua mō ngā whānau, kei ngā motera nei. One Te Arawa here, and we want to have a say, and we want to have a say not only about what's happening, but working with government on a way forward. Ngāti Whakaue is here, and we want to support all those whānau to be able to restore the mana that belongs not only to Fendon Street, but to the wider Rotorua community and to us as Te Arawa. Hei te tai tēnei ka tū ai he hui ki wainga I a Te Arawa, me ngā ratonga ki te whakarite tū tohu. He roni wai kato, Te Ao Mārama.